Di panegara Medang Kemulan, ada Sang Prabu Beksa maduwe putra pepitu, maka sami istri-istri. Pesengane inggih punika Galuh Pradnyawati, Galuh Puspawati, Galuh Marwawati, Galuh Wijasantun, Galuh Mertasari, lan Galuh Sumenase. Kacerita Galuh pepitu punika sami jegeg sekadi dedari di kahyangan. Biang Raden Galuh sesai-sai mesel-selan, tur nangis sawire nenten mresidaya ngiceni nokan-nokane napisane patut. Sawire Sang Prabu nenten kari maduwe punapa-punapi. Druwene sami sampun telas anggene memotoh. Sedak dino anu, biang Raden Galuh mekayunan ngarianin laklak. Sawire biang Galuh maduwe bas abedik. Gelisang satwa, base punika sampun dados tepung tur jagi kangen laklak. Biang Raden Galuh preragan di pewaregan. Duga sentu Galuh pitu makejang pado sirep. Maro lak-lake lebeng ngabungkul metangi lantas Galuh Sumenase ane paling alit raris ke pewaregan. Cingakine biang neng lak-lak. Icen je tiang asiki biang. Gitu aturokane. Nah cening kiwalo dorang teken rakan cening enge. Sesampun di pameremane, Raden Galuh nguningin ring rakane. Mok Galuh, ibiang ngarianin laklak di perantenan, tiang icene bungkul. Maro pireng atur raine ngencolang Raden Galuh Mertasari ke perantenan. Biang, icen je tiang laklak abungkul, tiang seduk pesan. Nah cening Galuh, kiwalo do sama tangga teken rakan cening nge. Kenten pebesen biang. Disampune punika sami okane metangi tur samian nunas lak-lake punika. Sebilang lebeng ngabungkul sampun aja teken okane. Kanti lak-lakne sami telas keajeng oleh Raden Galuh pitu. Ditu biang Galuh nangis mepangenan. Gelesin satwa, buin manine Sang Prabu mekayunan jagi maging sir nuju tongos ane lenan. Sami pada ngiring. Pemargine kaceritun luksuk alas ane bet. Ditu lantas mangihin tukar lingah tur dalem ane metiti tiing petung ekateh tur ganyeh. Sang Prabu mekayunan lakar nglewatin tukade totonan. Ditu Sang Prabu nuwut titine jagi ngisiang ditanggu. Wau raris Raden Galuh pitu nikaine nuwut titine punika. Raris Galuh pitu memargi nuwut titine. Disampune nganteg di tengah titine, titine megulikan tur Galuh pitu make sami ulung. Ibiang nyerit ketulung-tulung kewalo dan presida antuke nulungin. Sang Prabu muah biang Galuh kelintang sedih. Mepangenan ketinggalin putri nida make sami. Gelisin satwa, Raden Galuh pitu sampun doh anyut kewalo kari saling glantingin. Kacerita lantas Raden Galuh pitu kampeh di sisin tukade ane bet. Bek misibun galing-galing. Raden Galuh pitu nuwut sisin tukade. Disubane anteg meduran, sakit ado umah ane melah pesan. Pih, demen pesan atine Raden Galuh pitu sawire ado tongos medunungan. Ditu lantas Raden Galuh pitu nuju umahe totonan. Disubane anteg di umahe totonan,
dapet tango ada raksasa nyeleleng di balai gedene sedang ngengkis pules. Bantakutne ditu Raden Galuh Pitu ngencolang nut bangsing punyan bingine tur mengkap di punyan bingine. Di subane peteng ditu ngenah umah iraksasa galang meglanaran kesinarin antuk manik-manik ane mesinar mekenyor-nyor. Raden Galuh Pitu mekejang angob ningalin kesugihane iraksasa. Lenan tekenen tu iraksasa liu masih ngubuh celeng, siap, bebek, kedis lan ane lenan. Nyingakin kesugihane iraksasa dadi eling Raden Galuh Pitu teken kelacurane. Len subuh sing ngelah apa jani kampeh di umah raksasa ane demen nadah jelemo. Gitu pikayunan Raden Galuh Pradnyawati. Hido Raden Galuh make sami nangis mesel-selan. Ditu lantas make sami ngulengang kayun nunas paswecan ide yang pramukawi. Raden Galuh Pradnyawati mengucap, lare kajan take apa ngade jani Pak Subayan. Marok itu ado pamereman melah. Lare kajan take apa ngade jani prabot tenun magenepan. Marok itu cek ado prabot tenun agenepan. Kenal pesan pekayunane Raden Galuh make sami. Buin manine Raden Galuh Pitu make sami nenun di dhuwur punyan bingine. Sesubane kedese menguci saling pesaurin, Raden Galuh Pitu megending. Raksasi dong pules je ibe abulan pitung dino. Cang suruh ketemplung. Gitu dogen gendingane Raden Galuh Pitu saling sautin. Mare iraksasa ningah gendingane totonan, jek pesu kiap matane buko dampah. Uap laut memunyi raksasa. Wah, melitu wa aji nenem tusing telah bon nginem payu garang sidem jani kai lakar medem. Kiap matoy geningange teken kedese kai jani lakar pules abulan pitung dino. Gitu munyin yoi raksasa. Sesubane memunyi bukok itu, iraksasa lantas megebluk pules lep-lep. Ditu Raden Galuh tuwun uling punyan bingine tur mecelep ke umahne iraksasa. Ada wane nyemak bas lantas nyakan ditu. Ada wane ngejuk siap lantas anggone be. Sebilang dino Raden Galuh aja semetone setato meratengan tur metampahan gelahne iraksasa. Bulun celeng, bulun siap ane ketampah kedugdugang ditu di samping jitne iraksasa. Gitu masih entip nasine tur lelu dedaran ane lenan mekejang kedugdugang di jit iraksasa wane sedang pules. Kacerita jani subuh madana bulan pitung dino iraksasa pules haris ditu lantas iyo bangun. Kiwala duga sentu Raden Galuh Pitu subuh buen meneh kepunyan bingine sambil lange ngintip. Maro iraksasa bangun tolehe lantas siap ne. Celeng ne tur basne telah mekejang. Lantas iyo nepukin di beten jitne bek misi bulun siap, misi bulun celeng, misi balung siap, balung celeng, tur misi nasi mau berarakan. Ditu lantas iraksasa pedeh tekening jitne ane subuh ngamah sekayone mekejang. Iyo ngaden jitne ane ngamah siap, celeng, tur basne mekejang. Aduh,
Bocol pula sebulan pitung dino telah amah tur isepe siape celenge turbas kaine tekenjit kaine nenenan. Jani lakar gaena ngapi lakar sulek bunget jit kaine apang mati. Gitu pumunyi ni raksasa maro bangun ban gedegne teken jitne. I raksasa lantas munduhang samuk teken kau liu lakar anggone ngendihang api. Sesubane apine gede ngarap-ngarap ditu lantas jitne sulede. Iyo nega dua rapiane gede totonan. I raksasa ngemasin mati ulian kebelogane. Raden Galuh Pitu ngengalang tuwun uling bunyan bingine. Raden Galuh aja ke pepitu jani nongos di umahne i raksasa. Raden Galuh dadi sugih perjani ngewarisin sekayane i raksasa. Sampunang lali like, subscribe, lan komentar. Sukses.